Байыртан ата салтын келген улап, Кыргызга кыйын күндө болуп кубат, топтогон көчмөн элдин бүт тарыхын, Манас бул түбөлүктүү соолбос булак демекчи. Мына Манас эпосун жаш айтуучулардын катарында бүгүн бизде мейманда айтылуу Барпы жергесинен чыккан кадимки Кашкөй акын 100 жылдыгы белгиленип жаткан Түмөнбай Байзаковдун чебереси Алия азыр бизге Манас эпосунан үзүндү айтып берет. Ey vakmay kırız elinde, oksa dağı belinde, kalbi öpkan gez kanat, celde külüp min kanat, kızır kırgak kolunda, karmış kandın yolunda, gilengeli kandagay, kıymıldarı şamdagay, şaltırkay tiyse baylangan, jojaraylı şaylangan, kıstışkı kalım joboso, karabaçı baylangan, baldarı batın kırgızdı, ördeni dondaşkın, kaç kanat olsun kandaşkın, kelek küçük bakın soru, gelini sonun kırgızdın, nark sözün şaraytkan, akırka diyen taraytkan, baren bilgen taraytkan, defteri jakşı kırgızdın açın vergen özüsü, oşalı elegan jakşı kırgızdın oy, atar kalgacı kıgıp, solutkan kayı kıgıp, çatasından uyku kıgıp.